از و تو اف ناوی نوترین کلیبا هنرمندا کرد نارین فقه کو گلک سترانج بو ازدیان جی گوتنه کلیبا و هم نو درکتی هم جی جارا یکمین خواست روداوی دا بلاو ببه یعنی هونی یکم کسبن که ده اکران روداوی دا ببینن من تماشا کر گلکی باشاتیه چه کرن هم گوتنین و هم موزیک هم درهنری هم جی نارین بخوا برنگه کی گلکی جداد و کلیبی دا درکتیه جوانتر درکتیه یعنی من جخورا گوت دبکو اف باشترین کلیبا وی با گوتن و ملودیا و شاعر کرد ادیب چلکی چه کریه آرانجوریا و علی شاکر و درهنری جی هزار دهوکی کریه هونه نها لبشکی کلیب تماشا بکن پشت همو کلیب ده سوسیال مدیا روداوی دا ببینن پشت جی نارین بخوا دبه میوانا من تو دبینم استنه کووان و خم ورده خما تبده هما بکن سما بکن اوی و بجین سال و دما با آواز و پیوصلا دگل تما هر دم و گاب جوین انت ترنا بنشام گلکی خوش بودی براستی نارین فقط هنرمندا کرد جز استوکلمه دیوانه منه نارین خیراتی براستی براوو یعنی یک گوتنه پرفکت همو تشت دنگه که خوش گوتنین خوش موزیک آرانجه همو تشت خوش لوکیشن دیمن اف پروژه چاوال جمته چی بو نارین زور سپاس که دل بخوین دست پیکه ایواره که خوش جبوتا جبو کارمندن روداوی جبو همو ملت فایه کرد بسرانسر حمی کردستان ایوار باش کاری بحثا کلیبه بکینه که یکم جاره نارین یکم جاره در روداوی دا بلاف دکن یعنی ین کنه حال وی تماشا بکن شانسی وان گلکش برکو یکم جاره وی کلیبا دبینن سپاس جی تخواست سبه بلاف بکی لی تم نشکیناندن تبوی میوانا ما تخواست حس کرد که یکم جار دروداوی دا بلاف به خوش بو بدلی تای اف کلیپ نارین؟ اف کلیپ براستی گلکی بدلی منه دوان سالم بوری دا که دل بخوین از حز دکم ویه که بیجم و جاخی که من دست بکارین هنری کرد دست پیک دا سالا 2001 دا حتی روزا ایرو از گرنگی گلکی بدل کاری هنری ای سال 19 سال من دقدن دناف کارین هنری دا سالا به 20 سال من دقدن از دخوازم وان برهمین جوان وکو نمونت و دزانی دوان سالن بوری دا از وکو هنرمند وکی کچکی کرد دخوازم حمید تشتیکو گردای آخا کردستان به گردای زمان کردی به گردای نتوه به گردای ملت مبه استیانم خود بیانان بادوزم تسبیکا سالا 2020 دا من بریار دا براستی کو وکو پیام و سالا 2020 سالا جنا کرد براستی و هر وسا و سالا زمان کردی و هنر کردی رسم به دما کمرو للسوشيال ميديا تماشا دكي بقشتي بنيرينا من يلا هنرمند روجانا براستي دربي كابن ايدي وقت قاتيه براستي هم هنرا كردي رسن بتيبين جوان بآميرين كرديين رسن
وەکو وەدی جیدکلیپێدا بیسروشتن کوردستانê و axa Kurdistanê em bînin ziman. نارین چند سال دروی چند سال دروی کردستانی 3 salê min diqede rastî. 30 سال دروی کردستانی 30 سال براستی نه نکنه 30 سال دروی لی ماشاءالله هنجی وکه بره گریدای کردی تا خمایه باوه تا عادل فقه جی هنرمنده که گله کی دنگ خوشه آلیکاریت دکه gelek bi rastî Ne? ji çaxê ku min dest bi karên hunerî kir heta roja îro jî bavê min hevjînê min Elî Şakir malbata min hemî bi rastî piştgiriya min dikin di buarê karê hunerî de ez spasiya dikim bi rastî. ایرو دما که مگوت نارین تا دبی میوانا من گوت سر چاوی مدل بخوین چاوی تا نیش نارین لی هر دزارو که خوازی الجم که بهلم مگوت الجم علی بهله پروبلم تنه برا ایرو تا آزاد بی لپیشیا مگوت برا علی بچه جم زارو کام بمینه تجی ورا پیشیا روداوی سکایپ بدلی تبو اف کلیپ gelekî bi dilê min bû kekî dil bixwîn bi rastî ez hez dikim basiya gelekî kesan bikim eger tu destorî bidî min ez hindekî biaxivim. بله Tu zanî dema mirov karê hunerî dike karê hunerî ne karekê hêsana müzik teqrîban ji sala 2011 ve mamosta edîb vê helbestê da min آها heta îro min vê helbestê li cem xwe parastî hêliştiye min got mamosta tu raweste ez ê karekî gelekî ciwan zêde kurdî bo vê miqama xweş ez ê berhev bikim mamosta edîb çelkî bi rastî yekî ciwan helbestvana ye ku divan salên borî de gelek xidmeta huner û qîba resena kurdî kiriye her kes jî wê yekî baş dizane موزیک و آرانجمنتا وی جی هاوجینê min Elî Şakir jêra çêkiriye derhînerî jî wekû te ragihand hejar dihokî derhîneriya vê klîpê çêkiriye wekû sponsorên muzîkê jî da ku em mafê wa jî dixwin آها muzîkê dezgehekî Swêdî bi navê Konstnärsnämnden The Swedish Arts Grant Committee sponsoriya muzîkê kiriye. Lê wekû klîp bi rastî ji ber ku ez gelekî giringî didim karobarê xwetiyê hunerî li ser erkê xwe û li ser erkê Elî bi rastî min hez kir ez tiştekî ciwan zêde zêde resen بۆ خەڵکی خۆی کورد ez berhev bikim. نارین من بخوا گلک عجبان براستی من ایرو دو جاران لی تماشا کرد جی تیر نابی دستی تصابه هر دمه و دنگ خوش بمینی هم علی سلافکه هم جی باوی خواه عادل فقه سلافکه هر سرکفتی بی زور زور سپاس کت دما خدامه بوی میوانا ما و گلک سپاس مالتا آبا ناری Partiya wejî dikim bi rastî hemû car hûn giringî didin karên min yên hunerî ne tenê karên min karên hemî hunermenda hêvîdarim wekû peyamek divê stranê dekek dil bixwîn gelek peyamên xweş hene peyamên kurdî peyamên evîniyê peyamên ku dem hatiye bi rastî îdî em hunermendên ku em di nav kar û barên hunerî de kar dikin îdî bala xwe girê bidin li ser muzîka kurdî tu bal dikişînî li ser sosyal medya gelek kes ku nû derdikevin bi hemû rengên cuda muzîka erebî muzîka farisî muzîka turkî eblî muzîka kurdî نارین هون کارین باش بکن ام وکا تورا مدعیه رو داوی هر دمیل کیلک آوانه لپشت وانه و وابتنی نایل زور سپاس سرکفتن بۆ دخوازم گلک سپاس